Wonyaka batate mengola onkondo ayole kutale ko Saulo kaka yotana lokanyate lambosa onone mbojela rume konde mbojalo lo yiwasuda wakinde kuvota tendo shata. Wonyaka batolo sheta ona pa Mungu akatoleka njakanto ke Saulo lakanda tanyila ki uwanji. Unga kayemba wa mamusa mbuhalange mbose kondo ambole kifula lambo tekanto ahuli che. Anasambiku lo hechonjo tola masawo. Bibla te la makiwolo hecholone Saulo amboyenda ate konone kesi fulayo yoganye lo limone kana nyonde kalukumu kota teta chana kanda antodaka. Nyume ndo Samuel katondo chapitre akuma hela hende wembo soto ipolo la he wonyaka ndo la wolo wo komo chiwa divu akato jasa ton kamanya ilo kongwandi lo tala wokutu anasambi wonyaka nda jaselo wo ko wadiva to wayele dimenalazo ko Saulo amboto nani David kako tontondo la alimbandi Saulo ndenjo ya konjoto wonyaka ndo otoko nembi jase suke la David ko soda omochila kilo kongo waki David mbite David ate wohowe na milane kane kamboto konje ombishadi kimo kele to dake kedi kambodanda ashile kola ne kakatola kezamba atila unyoja antonyilanya David ate kema kanga kayanda nyange nyoi oneko nkita miwe sowala to yala ka hatoko kemba helunya ana sambo kondo ayole kotale yema Saulo ambo yovo Jonathan ambo yovo ongo angamimba danyu ndo shoshikata ngelo Samuel kahende chapitre adivo ambo saloto ipolole na nei atena David ambo yo jaselo shilomo ayo wanji wonyakinde president Israel kone mende wohakanda senaka wohakanda leka wohakanda noka Bibla te konde njo kanyi ate la ya wohwa ya melo grâce la Saulo kaka yombeta wadinjo jasela arme wa kinde ndo grâce la Jonathan yonande kaka kimanyie kamomo yokomo wanjelo la so ayole kadimena nyoto nyangelo kumbo kawa David ndolo kumbo kawa nani kawa Jonathan pardon kana wa yoton konji yontomo chinjo sale ololo njela na la keneka kawa salelo shia kiti dodela na sambi wakayocho ntoya lo mochila ke kuse okondo we kola wo tale konde njo wotate malolo wakasale Jonathan lambo kombola wenja yole ke pako mesa wa kimi Mefiboshete ko mamba akatatenka dimikola ya longane dikambokona David ambokalo yololo wako sale Jonathan dodele sujet kamelo di tonale ingo to he kololo wonto to he kina ololo woto elowe koka nenye lo directeur l'école ndokola kako sombe bikeshi aki okalasa ndokola kako kimanye shiaki ekewecha ndokola kako sale ololo mocholo seno la keta ko he ololo woto elo na sambengo ko moshola kanga la wale elwele kanki atonto ambe no konda ko tolo shoto injala la mabende hekema kange samishe wana lengo ipa elowe apotre ndokola ka kenya diverse lo shilomo ndokola ka kola kanya di kambodi mochi c'est-à-dire ololo woto ta koto ya la nyuma kalo hende kanga mimbi we sambo vate lo hende kolo lolo woto kanga wate tongelo we aho wanjo mo wa utu hakushamoyo kwa emunda monto ambe malala kande kambo ko shamoyo toko nganjika ko kandongo lolo mo lokala sakaka yo to elo ambotomba gradué licencié D6 docteur lankina che ishiaka yo to che ayo titre kaya ye ayala ma ye lango ndo konto mo la kako sale ololo mochi to heke na ololo woto wade kambo ko sale kolo wa makanda ka heka shiche amonyo jase akando ta ya na mambo yole famille kanyu ko che wade kolo keto ngande wo he yo ololo awade wa nchika nyangola shele woto ande mono akanyu kanga shaka nda kembe to kololo ta ko he ololo wonto frere elole satana nde paka menye ka kolo cho ya wonya problema ambo tumba akambo ambo koma koneshira paka kolo cho to he ke lolo woto wecha nando ya ke ombe kilo shilomondo kola kako kimanyie
lanja sena swana zambi elolo we koto naka wayo jayimba dimena wembe yaka menona wo moto mochi lo shila bambolo ndelo mende hayo shila shia kanda sombe nyama yakawale o shila kapaka kopeka tocho akankomola locho we henyi lo fuela kana teto songo we la so shiche songo etoka kanyoka na toko bu kolo kambo yoto metako hena ololo anda kada toko nyela akanyu lo shilomo wakanda ketaka lo kombolo sato la kanya jase somba hondo we ndota elo kamonyo yono kada kamonyo yolo ko yo we na wo hongo ta ko he ololo wo to la malange paka wonya problème ko te fude wa pekato nyemba ya kambole nkondo che c'est pourquoi la malanga nyu ana wonya shongolo kechi kasambila di kolone oye minjo te achuku che wanjela ko dimito na lingo tako hena ololo woto zambololo wadimena anto we koko sale lolo kango tolaka kolongo sole lolo kango tolaka ko shamo yo la dile mielo kango tolaka ko chelo l'hôpital di masere ndololo wonyaki ya hoye ya ndoto ndo minyono ngombo sante di mboka kanga mbokimelo wodi kondemvo wonyaki e bwa wolo eske we oteya non ngo tevo mezambaka ko sale lolo chimbo yo tomochi dodela na sambila di colonela yo kalole ndo chomba la chedi mitela malange elo apotre wa mboto keto la katomba njo na meka kondo kola kakola kanyambo yo tomba cho to heke na ololo woto ongola kakete kanga mala jeselo shilokina elo ko yo lelo mesa we aya patro to ko madanda ka contribue da we nkonja wo la we njo konje de konjole elo ka ya to chewo fato la hondo we shinga wolo kanga ko shesho oncle ayo mochila ka ko shaka ne hembola ka coupe ndaka ko sale ololo anju ko konyela ma yelo shole so paka lo shilo ololo ko ne mbade lo shila ko lo ale ko lo ambode no anga so frère le na njele la malange kango kaka katana le nundo aye onge ko nundo aye tade ke paka ko lo cho to heke na ololo woto kango journaliste wona mindo micro ipa paka wembe ya lo nambo yo komalane dikamboko na we lo to te akamboko shonko yela elo woko yela kalengo la kompedi woko yela kombe kando akseko kamo woko yela kanga ka wombe malena ko wembo ho watele ko elo wo ho wemi male oto kapanda ndoko kalo ye kololo mochi chalo to la ko sale ololo kanga chef wombe la shamimo ya dikolone o wanjile nda chef we ho ya la chef ya toko e wanji chewa yele laso ango kakolonga ango kakosha lokumu ango kakoka kokonya koneno tene ngelo kapanda le mbalanto la tatanyo to ayalo wanja nkele kamba ipa paka anto dodele la malanga nyu wonyalo kanjema community chiche ditela malanga nyu na wonya shongo to heke ololo woto otolaka ko kimanyelo shilongo nyende keta langa pembola ka kepiske wonyale dikana zambi wayo tano tomochi ko shiakinde ke kanombe ki wako toma kalashi dimile moto la ka tomilashi cheza mbawo chokole parce que kimanyiye dada kanyami o ha memba kashi ashi wo membe londe katolemi lolo seno paka wembo hokolo la ka ko sale onto kanga mbete no nyefula elo anto we ko paka okola nganjika sheko ya kimochi katenda kapaka mboko maladi kaboko ne mitaka muno ona lingo kangu mbochi kanga ana weko kamenda ko ate bu papa metelo kahanda yo kunje medikila dele papa kaya mu palanga okalo yololo mo chichale shola malange anelo ayolongo ayoseka ayawokaya nemo wetalo kombolo sato ayolanga mbo chikomala ale yadika munywa yengeno toko male ongo kakato mo kalo yololo mo mama kene kengo ko yeno kengo kanyanya lende kakalo makalo nywa yongo paka be ni manye misho mitamete okalo yololo mo chiroke David a te boula ya wo haya melo grâce à la Jonathan grâce à la Saolo caché et te wo hakimi mende kambo ya ba konya mi wo ne wonde kambo yo konye kadi ya milo na lingo leno jashia di lamboko senga dimite eso kana imba elowe ko wo howe yongo o malena ndo grâce la na ko en kalo yo lolo wakakusale on tomochi David a te kema di hako kechongaso Jonathan ka sale ololo ntoko yango mochi ndo mocha ko shabiki alo ya mfunda langu o mocha ko kahedi hondo eloko yolo ta honda yewe shinga wolo shiaki ya heye ndo kengo atwaka ketaka matole eloka yela wadela lukumbulanyu donc paka wembuho ololo woto alo shilomochi unga kama edito na lingo chiche kane fulala suke kane tale
tuheke na ololo wutu di mambo cholo wangu datolomba unya shungu sambi una miwanja wotondo we sambi kanemo lamoko kalo saka we kanga kududa kechikela katuchinde polo kakie di milambo chonto chika elo yuato chela hola to ela wolo nyala kelikila ita we sambi tulamanu to kokela shombo hoka shate we akato salelo lo chimbo ya to amochi we kili kanga kudu tachikanja wotondo we jasolo nyala kelikila na we sambi kasena mbia to kokeno tulamalo